Ban Pynkhlain ban penyar shushu ya kalengkha trekam ka Khasi Auto Society ha Khasi baar kala Pynrung Dkhot yo meli berim ka Shillong West ubadeiru menta UMGC ubapol Lyngdoh. Yau ti orang ba ubadeiru noyelam bapau bahana du kapor bolong noyelam ka KSU bat hadu bon dabat ya kasuki menteri sarkar la pedang buram da presiden jong society Dr. DRL Nonglait henne kasingi. Nakaliang bapol haba penpau ya kejingkemen bandan mentalang ha ketika kenhun kiru syampang jong kebriuh nyotrap ulano senyang ru saupo hajar tengka ban Pynkhlain cucu ya kejingtrekam kamtam ha kejingikun ban yo Pynrung no Ktien Khasi ha kredit ke bapra jong keriti sensar jong kari. Dilarang ipet ya tang hak ni ke than ngi syate lam ngi ru ki jingikun ban yo ya kejingtu Ktien maka Ktien ke dai ka pas mensim jong kerja menteri ke Ktien ke dai ka jing phalang ya jing don jong no kerja menteri ke jing rospa joka ti larang ipet tang hak ni ke than ke jongi syate lam ngi ru ni ke jing appear bakum no hasam Paham saya tiada sahaja kadai kekenhuan kebakan haduk kata-kata, bat kadai kekenhuan kebak barak hijat profession hijat kam hijat jingtrai hibri nak lain jingtrai barak hias nak ketilang Pynkhlain ia ketawa jom Ktien buat ke culture jadi asmis pipet kalong bunda menuju Manipur ni keren mereka yang tar ke jongki Mikran ni ke film industry ke jongki, kadai gawe ke ba la Klain bahar la yak bahar syakmat ke ba ki hall ki theater jongki kalong compulsory bakin hapan screen ni ke film maite. Tapi kan lain ni ke jing kesat banyu ke jing itu hakan ke kredit ke ba pra i chiri ruang ni om. Ktien bodoh kalak dayo jaka apa ni kesyidi kena ke bopra kat baga jongi Ktien Khasi ke jongi la pulien ning ko ya ka hakal kata university ha kasnam khat kendai spa khat kendai ka bamut bakadap si spa snam men chem snam ka jing pulien Ktien Khasi kum ka subject hadu degree level la pulia ka hakal kata university she sparks nem menshua bat mantah ni kita ye kesat hajuk benong landung nyo ai kecil itu ya Ktien jongi ada ichi dulu nak kata masno kejungan ke jong ba bendo bat ngai kiwe ki wedon ha kene ka lumpum san patai wedon ya ka jige dan tho Pau Lyngdoh kulom jongki kenwan is not lang. Namar ngaken mau mengiklan hi ya ki nongyelam ki kelak benolong ke dan jongki politician kelak benolong ki statesman Henry ki babun naki kita ni ke literary background kene ka jing tibet ke jongki kum ki nong tho la pitho kedo ye ke teng jo niru tu nong tho jong ki babun ki kot ki batwet kada ni pet ja shashi tarur hari ga each ke bamenta te larangi pet Pablo Neruda no ki ubah poetry jong ke keren ye ke jing place nam hasurok hendra dair ke poetry jong ubrio la priang ku dei way kada umdei the best known poet aperte tena kada kamda ni kaban pla dane ban ong bakumdo kibrio kiberan hasain pertai ki dei ru ki nongtho te haga jisha rajukla ho ini hadir kapol na tho ikot kisah dan mencua langkum kena school kena college kot kawai ba rok mentani kedo sitial ki kana langkot ma tho ha kapol ba iyo shuti hadir bela ya matriculation
Jadi puna termau iki rambak ki bangga itu hak tu kuat ki orang baik kerja bangga Khasi atau society yonto sarung mentah bilang kena tak. Kadang bapak mentah kadang Jakarta apa kim mau suku tak mau. Gila rambak bat gila dondru benai benok senyan siapa ni movement kumno ba Ktien ni jongi kanyo ya kajing itu kaba pura jong constitution jong